Neki Daniels baby, šala, stay, u suradnji sa 24 zađa. One back for Slaven Bilic's men with 13 minutes remaining, collecting Dario Serna's pass and slotting his shot past David James, giving the home fans some hope of a comeback. But it was England's night, and in particular the night of Theo Walcott, the precocious young England striker. Sve lakše sada diše, na odmor ćemo, nadamo se, otići barem u najmanju ruku s neodlučenim rezultatom. Ma morala je sva sila ovih prekida donijeti neki gol iz ovog pritiska. Evo, našao se na pravo mjesto tamo Mario Mandžukić. Ponovno Dujmović, Klasnić, Dujmović, lijepi ulazak, Dujmović. Evo ga! Mario Mandžukić, 76. minuta, 1-1, malo možemo odahnuti. Ne puno, ali malo. Malo, da, spasili smo se od jednog poraza u koji smo srljali i kao što smo rekli, može se to probiti kroz sredinu, ali... Srna. Mandžukić ist da, 2-0, 17 Minuten vor Schluss. Die Partie dürfte damit entschieden sein. Der Stürmer vom VfL Wolfsburg wuchtet den Ball ins Tor und machte damit auch die zartesten Hoffnungen der Letten auf eine Überraschung zunichte. Kakva mogućnost za Luku Odrića da zakucamo Turke i riješimo možda sve već ovdje, ali evo Mandžukića! Evo Mandžukića, 2-0 vodi Hrvatska nakon 32 minute! Nevjerojatno što se događa u Istanbulu! Toliko smo patili s njima u ovim kvalifikacijama, ali ovo je fantazija! Ludilo! Olić, pogledajmo to još jednom! Mandžukić izborena, povratna lopta tu za Modrića, blokirao je to Šelčuk Inan i onda se ukazao Srna, a pogledajte Mandžukića, pratio je dugo lete lopte i onda krasno skočio, zabio za 2-0 Hrvatske, peti njegov pogodak. Shea's going to be disappointed. He gets fingertips to it and just, you want to do so well and you go 3 minutes into the game and you're already a goal down. First of 2 for Mandžukić. His prayers were answered, weren't they? He was on the ground with his knee down already. He was just hoping that the ball had beat Shea Given. Look at this. I mean, that's a broken play in my book. 3rd minute and suddenly Stephen Ward. Oh, so frustrating. All right, 48th minute just after the break. Now on goal, Mandžukić gets his 2nd goal. And when you need the luck, Shea Given just can't find it today. Unbelievable header, comes off the post. Maybe it goes out, and instead, Shea's got to cover the shot, hits off his forehead and into the goal. Evo Mandžukića, spora lopta sada vraća na pravo prvenstvo, evo prilika prazan i gol iz jedne situacije koju je tako lijepo ispratio Mario Mandžukić, nije posustao kad se činilo da je lopta izgubljena i to se isplatilo, ta upornost. 예선전에서 골까지 넣었던 기록이 있던 선수인데요. 헤딩! 득점하는 분데스리가의 득점 1위 만주키치에게. Priliku 3-1, Olić ide sam prema Brkiću, Olić, Mandžukić na drugoj strani i da! Mandžukić 1-0, iz ničega smo dobili priliku da zabijemo, iskoristili smo je! Mandžukić i Ola, dvojac
koji nas vodi do prvoga gola. Lijepo sada ulazi Srnat, čita akciju Srbije i evo izvrste lopte. Evo lopte prema Mandžukiću, Mandžukić ide prema njemu, Stojković, Mandžukić 1:0! 53. minuta, zabio je Mario Mandžukić! Super Mario, opet je Srbiji zabio! Rakitić, kratko Olić, pa ponovno Rakitić. I sada si je malo zakomplicirao život, ali je uspio to centrirati. I da! I evo ga! I konačno Mario Mandžukić! Na drugoj vratnici zaboravili su ga! I Mandžo je zabio za 1:0! Modrić je prema Kramariću gurnuto. Kramarić u borbi sa Šijelisom. Kramarić i Mandžukić je na drugoj strani. Mandžukić to s lakoćom zabija. Evo 16. njegovog pogotka. Uzme tu loptu Strinić, sada Kovačić. I Kislas je probao to blokirati, a još jednom samo pritrčava. Naklanja se i gura loptu u mrežu Mario Mandžukić. Muraba, han kan få en god start på kampen, det kan han ikke. Mandžukić scorer sit første landskampsmål i 5 kampe. Scorer sit 18. mål totalt. Itt bizony Korhut mögül kibújt. Mennie kellett volna Korhutnak Perisic-sel. Lang is dublje u terenu nego mnogi njegovi igrači. Evo nam još jedne krasne kombinacije. Perišić i zabit će Mandžukić na drugoj strani nakon nepune 3 minute. Dakle, ali evo novog naleta. Srna. Pjaca na drugoj vratnici, Mandžukić na prvoj i bravo Mario. To je bila majstorija. Još jednom. Ma sve kupi ispoda i sve zabija. Nevjerojatni Mandžukić. Kramaric. Oh, lovely ball through here for Mandžukić. It is a perfect start for Croatia. Decent spell for Kosovo. Perisic with a cross. They've scored again, and he scored again for the return here. Again, it's rather straightforward, and again it's Mandžukić. He's done it. A brilliant first half hat-trick for Mario Mandžukić. From the nearest city, there's no lights, all dark, but no matter what, you choose to stay here with me. The beat's louder and we're Izbornik Čačić isprobao je dosta igrača koji ne dobivaju previše prigoda. Hrvatska je povela u 10. minuti, pucao je čop, a spreman je za odbijenu loptu bio kapetan Mario Mandžukić koji je sretno pogodio za 1:0.
Vrsaljko i oštra lopta u sredinu. Mandžukić i Mandžukić! Tako je, 4. minuta! Šok na šok! Reagira, tu je Perišić, Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo do strana! Na vrata Rana, Super Mario nas dovodi! Hey yo, Neki Daniels, baby, šala, stay, u suradnji sa 24 Zađa, sa tribina kada čuješ navijače, kad se pjesma ori srce kuca jače, u boj za Hrvatsku i igrače, iz daleka kao jeka tebi nose me, dovici jer stadion je pune nas na stotine, kažem volim te i sada bodre te, neke ljubavi su vječne zato molim te, ko one godine do pobjede.